Pozdrav ljudi, danas ću pokazati kako skinuti i instalirati Minecraft 1.7.4 najnoviju verziju. Prvo u Google kucate u torrent, link za skidanje bit će u deskripciji videa. Samo stisnete download i nakon toga instalirate. Zatim idete na Pirate eBay, link za najnoviju verziju 1.7.4 bit će u deskripciji. I samo skinete get this torrent. I nakon skidanja dobit ćete ovo. Otvorimo. I pokrećemo instalaciju. Yes. Zatim stisnemo next. Next i next. I install. I sad čekamo da se instalira. Instalacija je završena, stisnemo finish. Nakon ovoga imate full verziju Minecrafta 1.7.4 besplatno. I da vam dokažem, najnovija verzija Minecrafta 1.7.4. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu.